يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب علماء نصيح ربي علماء warih di Nabi ulama labang nanggro betapa tobek tahina ulama genasih Rabbi ulama warih di Nabi ulama labang nanggro betapa tobek tahina berkat hudib dalam dunia ngan tatim dengar haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia berkat hudib dalam dunia ngan tatim dengar haba ulama hudib terarah na tujuan membahagia lam sepot gelap gulita ulama yang bercahaya pembimbing tanyo lam dunia yang pejroh akhlak manusia tak jaga tak setat tanyo Islam cinta ulama tak jaga tak setat tanyo Islam cinta ulama ulama genasih Rabbi ulama warih di Nabi ulama labang nanggro betapa tobek tahina ulama genasih Rabbi ulama warih di Nabi ulama labang nanggro betapa tobek tahina berkat hudib dalam dunia nyo tatim dengar haba ulama hudib terarah dengan tujuan membahagia berkat hudib dalam dunia nyo tatim dengar haba ulama hudib terarah dengan tujuan membahagia nefatwa hukum ke umat nasihat serta doa baik hudib umat lam jahil gepikir ke ilah daya tak junjung tak sata supaya jro Aceh mulia tak junjung tak sata supaya jro Aceh mulia jarakan tak mesabot tak bedah maruah bangsa ulama panutan umat Islam sinolam dunia ulama genasih Rabbi ulama warih di Nabi ulama labang nanggro betapa tobek tahina ulama genasih Rabbi ulama warih di Nabi ulama labang nanggro betapa tobek tahina
mari sama-sama mumpung kita yang musapat tak kirim Al-Fatihah kepada para ulama yang kana wa Allah, kepada Abu Haji Mustafa bin Ahmad atau Abu Pulau Gading, Abu Banten, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Autas, dan kepada seluruh ulama-ulama yang kana wa Allah. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.